Rĩrĩ ng'aragu ĩthiĩte na mbere na kwehĩrĩria kaunti-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku nĩatabanĩtie mũcemanio wa hi na hi gũthũrima hathara ĩrĩa icũngĩrĩirio nĩ ng'aragu ĩno na kũarĩrĩria mĩtaratara ya kũng'ethanĩra nayo. Gavana Lenku oigĩte kaunti yake ĩrĩ ihenyainĩ rĩa gũthara mĩoyo ya andũ hamwe na mahiũ. Sasa tumefika katika alarm stage kwamba hatua za dharura zinastahili kuchukuliwa ili sio kuokoa tu maisha ya mifugo, lakini sasa ni maisha ya binadamu. Na tuko hapa kama serikali ya county, maofisa mnaoona hapa na pia baadhi ya washikadau marafiki ya county hii. Andũ makĩria ma 60,000 nĩo mekũgunĩka na mũbango wa irio ũrĩa ũrugũrĩtio nĩ thirikari ya Kajiado nĩguo gũthaitĩra arĩa mahutĩtio mũno. Ũheani ũyũ wa irio wĩrĩgĩrĩirwo gũtambio mathukuru-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mwana watiga gũthiĩ thukuru nĩ ũndũ wa wagi wa irio. Tumeanza hatua ya kutoa msaada kwa familia kadhaa ya chakula, na wiki hii tuko na washikadau wengi ambayo wengine wanaleta msaada kwa mambo ya chakula za mifugo. Tuliangazia wakati hiyo ingine kwamba kuna baadhi ya shirika kama Big Life ambayo wameadapt mashule kupeana chakula kwa watoto wa shule, kwa sababu tulisisitiza kwamba tunaelekea msimu ya mitihani na pasipokuwa na msaada kwa wanafunzi labda wengi hawataweza kuwa na nafasi ya kufanya mtihani. Lenku oigĩte nĩguo kũng'ethanĩra na ng'aragu ya imera no mũhaka arĩmi na arĩithia a mahiũ magarũrĩre njĩra cia ũrĩmi hatarĩ gũtinda metereire mbura na kũhĩmbĩria njĩra njerũ cia ũrĩmi na gũtiganĩria ũrĩithia wa kũrũra na mahiũ mĩhang'o-inĩ ya kũmatha nyeki na maĩ. Tulisema hii shida inasababishwa na ukosefu ya chakula ya mifugo, na pia unajua kwa sababu ya kubadilika kwa hali ya anga, climate change, ile kutegemea mvua haiwezi kuendelea. Tumekuwa na mazungumzo ya kusema kutokana na hii kiangazi tunataka kuweka mikakati za kudumu kuhakikisha kwamba tunaposonga mbele watu wanahamasishwa waache hii maneno ya kuhamahama kwenda kutafuta lishe kwingine, wapange mifugo yao na chakula yao kwa mwaka mzima ama kwa wakati yoyote, na kufanya ufugaji ng'ombe kuwa biashara sio starehe tu. Kaunti-inĩ ya Samburu aikari a Maralal makaire thirikari kumakinyĩria ũteithio wa irio na maĩ, makiuga ithima cia maĩ nĩ ihukĩte na mahiũ marakua nĩ wagi wa maĩ hamwe na nyeki. Nataka Samburu saidia sisi tafadhali, njaa imezidi, unga bado hajashuka, saidia sisi tafadhali, nataka msaidishi tafadhali kwa hii Samburu. Tuna ng'ombe imeisha na njaa, watoto wamekosa kuenda shule, tunakaa tu nyumbani, hakuna kenye tunafanya, sisi tunaumia sana na njaa. Hata unga imepanda, utushukishie unga. Aikari aya marateta nĩ wongerereku wa ciĩko cia ũici iria marekwo ciongererekete nĩ ũndũ wa ng'aragu na gũkorwo gũtirĩ ũndũ ũngĩ andũ mareka metereire ũteithio wa irio. Njaa imeathiri watu wengi hapa, hata sasa mahali pengine tunaona hata wengine wanasukumwa na njaa kufanya wizi. Ndio maana yake vijana wanaingia kwa msituni, wanatega watu, wanaiba ng'ombe yao na mbuzi kwa sababu ya hiyo njaa. Wamama wale wanaenda soko, wanategwa nyara, wakitoka soko wananyang'anya ile kitu wameenda kuuza huko. Na kwa kaunti-inĩ ya Narok kĩrĩro kĩa aikari magĩtia ũteithio wa irio kuma kũrĩ thirikari no gĩkĩ. Maji yanakosekana, mtu ananunua ati kifumbuo moja majani ndiye anapatia ng'ombe moja, na ng'ombe anataka aipate 7. Hiyo ng'ombe sasa haiwezi uswa. Ng'ombe 30,000 anauzwa 15,000 tu peke yake. Sisi watu wa malishoni tunasumbuka sana, hatuna maji, hatuna nyazi, lakini ng'ombe wanahangaika kabisa, na hiyo ndio maisha ya Masai. Aikari marauga ciana nĩ iremetwo gũthiĩ thukuru na rĩu ing'etheirwo nĩ ũgwati wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na wagi wa hinya mwĩrĩ-inĩ. Hau ni ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.